jewe ndi umurundi navukiye mu gihugu atari icacu, tuvukira mu Rwanda ku bavyeyi b'abarundi, mvuka mbona ndi mu muryango w'abarundi kubera ko abarundi baba hamwe kandi barafashanya mu bintu, nkura ndi proud yo kumva ndi umurundi. Kubera ko nabona uburyo mw'iyo community mw'ico kibano abarundi wasanga kwa kanaka habaye ibyishimo ukabusanga bose abo barundi bahahuriye, haba ibyago ugasanga bahahuriye, ukumva ni ibintu biri bitacinga bigufasha kumva uri proud y'abo bantu. Umuntu agirwa n'umunezero akagirwa n'umubabaro, ibyo ni ibintu bidasigana. Nta muntu yigira abaho mu mubabaro igihe cyose cy'ubuzima bwe, burya wumva umubabaro kubera ko uje ahari umunezero kandi ukagira umunezero kubera ko umunezero uje ahantu hari umubabaro. Ibyo bisimburana. Yes, bigenda bisimburana. Kandi ibyo byose ukenera abantu mu bisangiza. Iyo hari ikintu kije ugasanga abantu twapanitse twapararanganye, si iki kintu turakiva imbere, ariko wagira ukabona ba bantu ya community mwishize hamwe, ka kabazo mu minsi ibiri muragakubise, abantu bari bapanitse baza turikira ibintu turabiva imbere, biragenda gute, ibyago bidushikiye, mukabona mugakubisa umwereka. Icyo gihe cubona the power yo kuba abantu muri hamwe. Gufashanya no gutabarana ni umuco mwiza waranze abarundi kuva na kera na rindi. Abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kimwe no mu bindi bihugu bitandukanye baraja hamwe bagashinga amashirahamwe yo gufashanya no gutabarana. BCUSA ni rimwe mu mashirahamwe yihaye intumbero nk'iyo, ariko bamaze kubona ko amakominote canke se umuryango w'aho abanyamuryango baba, intererano yabo ari ntangere kugira ngo uyu mugambi wo gufashanya no gutabarana ushobore gushikwaho nk'uko baba bavyifujije. Uyu munsi tugiye kuganira n'umuyobozi ahagarariye abarundi baba mu ntara ya Texas. Aradusangiza ku bikorwa byiza by'ubwitange akora kugira ngo ahagarare umuryango w'abarundi mw'iyo ntara, anatwibutsa n'akamaro ko kubaka umuryango w'abarundi mu bisagara tubayemo. Kumbure ku basanzwe batazi cyangwa se barizokurikirana ubutumwa bwacu bw'uyu munsi, aribwo bwa mbere banyumvishe cyangwa bambonye, nitwa Innocent Ndayishimiye. Nkaba ndongoye Alliance of Burundian Communities in Texas, n'urunani rw'amakominote y'abarundi baba muri state ya Texas, kandi nkarongora kominote y'abarundi bo mu gisagara ca Dallas. Ibi ni ibikorwa twagiye dukora kubwo kwitanga, na cane cane nka kominote y'abarundi yo muri Dallas nyiyoboye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018. Urumva ko nk'abantu bazi ibintu bya leadership, kuba uri kumwe n'abantu ni nk'umuryango, ni ibintu kenshi usanga kuyobora umuryango cyangwa se kuba umukuru w'umuryango bijyana na responsibility kuko si ikintu ni nka calling, n'umuhamagaro ugira ukumva ko ugomba kugira intumbero y'umuryango wawe. Rero nicyo cyatumye tuba tukiri hamwe, twubaka community yacu gushika maginga. Mubivugishije kuri ati ni muhamagaro, kuko igikorwa cyo kuyobora abantu ntabwo cyoroshe, kandi niyo mpamvu dukomeza gushima wewe n'abandi bagenzi bawe bayoboye abandi barundi mu stage mu province atandukanye. Ni igikorwa ciza kweri, ariko naho biri uko, ikintu wovuga kumbure ku mwanya wawe, ikintu ubona avuze ati ni responsibility mu Barundi cyangwa muri komite y'abarundi, ibintu ukunze gusanga bamukenera cyangwa ukunze kwisanga ugomba kuyobora abandi barundi bagenzi bawe nibihe? Hari ibintu byinshi bituma tugomba
kuyoborana. Ntabwo nkunda kuvuga ngo ni ukuyoborana turayoborana. Ah, twisanze muri iki gihugu, turi abantu bashasha. Tugomba kwiga ibintu byinshi ku mwanya muto. Bigasaba ko twisungana kugira ngo dushobore kugira intambwe duteye. Bityo bigasaba ko habaho ikintu cya coordination mu muryango fulani. Nk'akarorero, mu kibano cacu c'abarundi tuba hano muri Dallas, twarabona ko hari ibibazo byinshi biza bitugwira, biba tutateguye, wanashaka n'ibyo tutegura. Iyo bibuzemo coordination ugasanga ibintu biriko birakorwa mu kajagari. Ariko iyo habaye leadership coordinating ibintu bigakorwa mu muco, ibintu bigakorwa mu nzira nziza, biratuma inguvu, resources zacu nk'abanyamuryango zigabanuka, bityo bikaba iterambere mu kibano. Rero icyo ni ikintu twabonye cy'ingenzi cyane, haba mu bihe by'umunezero cyangwa se mu bihe by'ibyago, aho twagiye tugaragaza gutabarana mu byago bitandukanye byagiye bidushikira, kuko burya umuntu agirwa n'umunezero, akagirwa n'umubabaro. Ibyo ni ibintu bidasigana. Nta muntu yigera abaho mu mubabaro igihe cyose cy'ubuzima bwe. Burya wumva umubabaro kubera ko uje ahari umunezero, kandi ukagira umunezero kubera ko umunezero uje ahantu hari umubabaro. Ibyo bisimburana. Yes, bigenda bisimburana. Kandi ibyo byose ukenera abantu mu bisangira. Waba umunezero, iyo uri wenyene utaronse abandi bantu mu busangirana, ntabwo wumva wa munezero ukumeze, ntabwo uryohererwa. N'umubabaro, iyo utaronse abantu bagufasha, nabwo kandi wumva ko wibuze, biragira impact ku mitekerezo yawe. Rero nk'ibyo byose, uburyo bwonyine twashaka kubikora nuko twagomba kuba turi hamwe nka community, kandi iyo bivuze abantu kuja hamwe nuko habaho structure na leadership ituma abo bantu, iyo cohesion iguma iriho. Iyo leadership rero niyo forces maintaining iyo cohesion. Rero iyo uvuze forces, iyo uvuze inguvu, urumva ni energy. Bisaba kwitanga kugira ngo izo nguvu ziboneke. Ubwo bwitange rero nibwo butuma community zacu zisurviving. Nibyo uko turiko turabumva, mwebwe mwavuga ko muri nk'abahuza mbaraga, kuko hari imbaraga nyinshi mugerageza gushira hamwe kugira ngo icyo mwapanze nk'umuryango w'abarundi ngaha muri Dallas mugishikeko, ariko akaba ari inguvu zavuye ku bantu batandukanye. Nibyo, nibaza yuko ibyo ni byiza, kandi kuhabwa impano yo gushobora guhuza imbaraga zitandukanye kugira mushike ku kintu kimwe, nico ni ikintu cyiza. None mwariko muravuga ku bijyanye no ngaho cyane cyane mu gisagara ca Dallas. Texas ni province nini, imwe muri nini zo ngaha muri Amerika. None muraheza mukaronka umwanya wo gushobora gukordona canke gushobora kumenya ubuzima bw'abandi barundi bari mu yandi masiri cyangwa mu yindi bisagara gute, ko numva umenga umutwaro ucuba munini? Abongereza nibo bavuga ngo where there is a will, there is a way. Iyo ahantu hari ugushaka, haba hari n'uburyo. Kubera ko twumva ko inguvu zacu ari zimwe mu bishobora kudufasha gutorera inyishu ibibazo dukora nabyo. Tukumva ko turabarundi batandukanye hirya no hino muri iyi ntara ya Texas. Twarashizeho platform ihuza ama communities ahari mu bisagara bitandukanye, kuko urabona abarundi bagiye baba disperse
mu bisagara ukuntu rero buri gisagara kiba gifite abarongozi bacu. Nk'akarorero Dallas dufite leadership yaho, Houston bafite leadership yaho, Fort Worth bafite leadership yaho, Amarillo bafite leadership yaho, Austin bafite leadership yaho, na Abilene. Icyo gihe tugira iyo platform nabo twari kumwe, nuko mu nyuma haje kuba ikibazo muri community ya Abilene, abo ntitukiri kumwe for the moment. Ariko ibyo bisagara ko biri leadership zabyo turakorana, bigatuma tumenya challenges ziri muri buri communities. Iyo hari ikibazo turakominikana binyuze kuri izo platform. Yari ikintu tugomba gukorera hamwe, tukagikorera hamwe, nubwo buryo butworohera. Birumvikana ntibyoroshe kandi ni igikorwa gisaba imbaraga n'ubwenge bwo gutekereza cyane. None nk'iyo bisaba yuko mugomba nko kuba hamwe, mugomba kwicarana hamwe amaso ku maso, uburyo mukoresha uraheza bukavahe? Hari nk'amagrante cyangwa imfashanyo za leta mufite zibatuma mushobora kubaka umuryango w'abarundi nga muri Dallas ku buryo mwabyifuza? Imfashanyo za leta nta grant dufise ku buryo buri statewide bwo gukora. Ikindi nacyo niyo nizibonetse zishobora kuboneka on city level, kandi nazo ziba ziri specific kuri ku mpamvu kanaka. Ntabwo ziba ziri specific kuri expenses za leadership, za administration, ibintu nk'ibyo no. Abari izindi target nk'akarora hashobora kuboneka nka grant on city level targeting illiteracy. Iyo urumva igomba gukora to enhance ubumenyi bw'inyigisho, ariko idashobora gukora ku bintu bya administration. Rero kuja na administration kugira ngo duhure tuganire n'ibintu biva ku kwitanga kwa buri murongozi mu bantu tuba turongoroye ama community, kuba ko tuba dusobanukiwe n'akamaro kabyo ko guhura exchange ama idea, bituma buri umwe wese aha agaciro icyo kintu. Byumvikane hejuru y'inguvu inguvu z'umubiri, inguvu z'ubwenge, n'ingodo canke ikofi nayo irashikirwa. Niko bigenda, irashikirwa of course. Murakoze kubitanga. Niko bimeze kandi ko twariko turavuga ku bijanye n'umuhamagaro, nta kundi byogenda. Twigeze kumva, hari ubutumwa twigeze kumva muriko murahamagarira abandi barundi bari mu bisagara bitandukanye, avuga ati barundi bene data, mwicare mwubake imiryango canke amakomunite yanyu aho mubaye. Muri rusangi tutire turabija kure, nakahe kamaro nka kamwe tubiri dutatu mwabonye muri experience yanyu murongoye abandi, aho umuryango, aho abarundi babaye mu bisagara byabo, umuryango utabara canke abarundi bakenera bagenzi babo? Kubaka umuryango ni ikintu fondamentale, kubera ko tureke n'ibintu bya iyo tuvuze community mu bisanzwe, iyo ndiko ndatanga ubutumwa mu Kirundi nkoresha umuryango. Umuryango ushobora kuvuga ikintu kiri nuclear family restraint nk'uko, ariko ikagenda ikura ikaba élargie. Rero iyo abantu biyubatse hamwe, reka dutangure kuri background yanje. Jewe ndi Umurundi, navukiye mu gihugu atari cacu, tuvukira mu Rwanda ku babyeyi b'Abarundi, mvuka mbona
ndi mu muryango w'abarundi kubera ko abarundi baba hamwe kandi barafashanya mu bintu mm, nkura ndi proud yo kumva ndi umurundi. mhm, Kubera ko nabona uburyo mw'iyo community mw'ico kibano abarundi wasanga kwa kanaka habaye ibyishimo ukabusanga bose abo barundi bahahuriye, haba ibyago ugasanga bahahuriye, ukumva ni ibintu bitacinga bigufasha kumva uri proud y'abo bantu. mm, Yeah, of course wasanga aho tuba tuvanze n'abandi n'abenegihugu b'abanyarwanda, ariko nabo ubwabo babona uburyo dufashanya bakavuga ati abarundi bafite ikindi kintu muri bo kidasanzwe. mhm, Ibyo bintu rero biramotiva, ugasanga umwana w'umurundi agiye nko kwiga ku ishuri ahantu kure, yagenda ibirometero n'ibirometero, mhm, agezeyo agasanga ubundi murundi amuzi batitaye ngo bava mu yihe ntara, akabageza muhira kubera ko asanzeyo uwundi muntu amuzi. Icyo kintu cyarafashije abarundi benshi, kandi byagiye byerekana uburyo unity mu barundi. Nk'ubu jewe mu by'ukuri ntabwo ikintu cya famille restaurant ni ikintu kitambamo muri jewe, numva hano hose ngeze mba numva ngeze muri family. N'ukuntu twabaye aho nagira hose byaragora kuntandukanya ngo uriya ngo ni famille ya Innocent canke just famille ya Innocent, ko twakuze twumva twese turi umuryango. Rero icyo kintu kiri mu bintu byafashije kumva n'ubundi abarundi twakomeza kuba hamwe, na hano tuhageze tuhahura turi abarundi batandukanye bavuye mu mihingo itandukanye y'Uburundi, bafise background zitandukanye, ariko ko imyaka igenda niko abantu usanga n'ubundi basubiye kuba bamwe. Rero icyo kintu kiratuma tugomba gutekinga initiative yo kugira ngo izo nguvu ubwo butandukane kugira ngo bukomeze kudiverge, ahubwo tukonverge bube inguvu zacu nk'abantu twihuriye ngaha. Nguhaye nk'akarorero uko turi ngaha twese muri Amerika, abarundi twese twaje ngaha turi hano muri Amerika, tuvuye ngaha tukaja tuvuge nko mu Burusiya, ugahurirayo n'umurundi yavuye Australia cyangwa se umurundi yavuye muri Norway, burya umuntu wa mbere wanza kuja uriyumvamo n'uwo mwabanye ngaha muri Amerika, ko hari ikintu muhuriye ko byumva. So n'icyo kintu rero ni ikintu gituma abantu tugomba gutahura, iyo abantu babanye mu kibano hari inguvu baba bifitemo muri bo, kandi izo nguvu bagomba kuzubaka, nibo bagomba kuzisigasira. Mbabarire ndacanga n'ikinyarwanda, ikirundi kirakunda ku escapa gato, nta kibazo. ni abo bantu nibo bakwiye kuzisigasira, kuzibungabunga. Twagiye twumva hari abantu bashaka gusimbura ikibano n'ibi bintu by'ama life insurance. Iyo turiko turavuga ko community it's not only, ntabwo ari ku bintu byo gufashanya mu bihe by'impfu n'iki, nk'ibintu by'ama life insurance. Yes, ama life insurance arakenewe, ariko life insurance iyo ugize ibyago bakurungikira check. On a financial side irafasha, but on a psychological side ku bijanye n'imitekerereze yawe n'umuco, kugira abantu bagushikaho kuza kukuziresha, kuza ujya mugirwa wa kirundi nimba bagandaye, kurungikira abantu baza kuganira, ntibazokurungikira abantu baza ku kigandaro, ntibazokurungikira abantu baza kugufasha kuguteramira, kandi n'umuco turacawufise. Mu gihe utaratuvamo byoshika abana biwacu bakazobaho
nk'abanyamerika cyangwa se abadukomoka ko kubera ko umuco urashobora guhinduka, ntabwo ari ikintu ni ikintu kiri dinamike, uko navuga kigenda gihindagurika bivanye n'imyaka n'ibintu, ni ensemble ouvert. Ariko twebwe for the moment uwo muco turacyategerezwa kugandarira abacu, turacyategerezwa guca ku mazi, turacyategerezwa kugira ijya migigwa. Rero ijya migigwa ntushobora kuyifasha udafise ababanye, harakenewe amaboko. Nabyo mpamvu turabe no ku yandi mashyirahamwe twatanze akaronko muri Bisi USA, birashika tukarungika nk'umuntu tukamurungikana iceke kigenda ushike aha n'aha uvuge ukunuko, ariko asanga ngaho mu karere hari ibintu byatunganye, abo bantu baba batungana ibyo bintu nibo tuca twiyumvira none byakozwe abandi. Yes. Kuko umuderege twarungitse aragenda akamara y'isaha imwe amasaha abiri agaheza akavayo, ariko imiryango uba wagize ikibazo bafite abantu baba bari kumwe. Niyo mpamvu turiko turavuga ati gukorana, gufasha, kuvuga kugira duhuze imbaraga, duhuze inguvu zo kubaka umuryango kominote ni ngombwa. Ni ikintu cy'ingenzi cyane kuko urabye nka birya bikorwa byakozwe haba mu manza z'ibyishimo z'ubugeni, z'amagraduation cyangwa izo manza zo kubura abantu bacu, birya bikorwa by'ibanze byakozwe ubihaye fagitire ku mwanya wa hano muri Amerika, wasanga na burya buryo tuvuga ngo tuba twatanze twafashije abantu buba buri way below the cost ibyo byakozwe. Urabye igikorwa byakozwe udashyizeho n'ibyo kurya canke cy'amasoda biba byateguwe, utaronse abantu baza kubikurira cyangwa kubikunywera wobigenza gute? Cufata nk'umuntu yabuze uwiwe, abafise abantu twaje dufite imiryango itandukanye hirya no hino muri iki gihugu. Uraba iki gihugu ko kingana, cufata umuntu yabuze uwiwe, abo bantu baje kumugarukirako ku kigandaro, kumufasha. Nibaza bagafata hoteli ntiyari buronke ayo kumuterera gufasha wa muntu, barakenera transportation. Ariko iyo ari community yiri well organized yifashije, abo bantu baraza bagashikira mu muryango, kubera ko ya community n'umuryango wa muntu aba yahuye n'ibyago, baraza bakakirwa, bagafungurirwa, bakaronderwa naho barara, gushika imisi yose bazohamara bagaheza bakisubirira iwabo. Exactly. Nibaza yuko uwovuga ubwiza bw'umuryango nta wovuga ngo abumare. Nibaza yuko tubwira bumva cyo tuba turiko turasaba abandi ni ukubana neza n'abandi, kugira ngo ntihagire uwivangura kumwe na bagenzi, kuko uko bigenda kose turakeneraniye. Hari ikibazo nagomba kubaza, ariko mwameze nk'abacishura. Nagomba kubaza umuco wo kwiyumvamwo abandi, kwitangira abandi, mwoba mwawuvanye, ariko numvise ko hari ukuntu mwakuze namwe mubona abandi aho mwakuriye hari ubumwe no gufashanya no gutabarana. Rero icyo tucimukeko, icyo gihe wari ukiri muto, uyu munsi muri community canke mu muryango ngaho muri Texas, mwiyegereza ugwaruka gute kugira ibyo muri ko murakora muraba babyiga nkuko naweze ku bandi? Hariho challenge cyane mu bintu byo kwiyegereza ugwaruka muri bihugu turimo. Nk'akarorero twebwe dukura tururwaruka, twarabira ku babyeyi bacu, bakatubera aba role models, bakatubera intangarugero. Nta ma social media twari dufite turangarirako,
wasanga abantu b'ibyitegererezo byacu ari ababyeyi cyangwa se abo tubona muri community bitandukanye na hano urwaruka usanga n'umubyeyi w'ubwiwe wowe uri umubyeyi umwana wawe umufite ku masaha make ashoboka gusanga ashobora kumara amasaha 8 ari ku ishuri yava ku ishuri ugasanga amasaha ageze muhira nawe ugiye ku kazi ubwo ni difference y'amasaha nawe ku kazi uramara y'amasaha 10 ubwo ni difference y'amasaha 18 already ubwo ayo masaha 18 ushaka ufitemo amasaha atarenze 3 yo kubonana n'uwo mwana n'ubwo rwaro urumva ko iyo ni challenge yo kugira impact kurwaruka ntibiri burworohere kuraba kukwigaho ngo nk'umubyeyi urubere role model ntago byoroshye ko nta contact zikwiye mufitanye nk'umuntu w'umurezi burya kwigisha umuntu hariho uburyo buri passive n'uburyo buri active hari uburyo umunyeshuri yiga mu buryo buri passive mwarimu adasohoye energy akakubona uburyo witwara umwana akakwigiraho uko bimwe mu buryo twize mu babyeyi bacu uko twakuze twarashobora kwiga mu buryo buri passive batiriwe bavuga ngo ariko baratwigisha tukabarabiraho gusa rero iyo challenge hano irahari ku buryo bwo kwegera urwaruka rwa hano kubera imyanya hano ariko twagiye tugerageza gukora ibyo bintu by'ibikorwa tukakora nk'iminsi mikuru y'umuco n'akaranga tugatumira urwo rwaruka bakaza bakaraba uburyo ababyeyi babo bahura uburyo dukorana tugasangirira hamwe tukagirana ibiyago wanashaka n'ubwo rwaruka muri bo tukabaha ibikorwa bakora bakiri bato batamba dufite nk'izi ngoma z'imirisho y'ikirundi bakiga bakaraba uburyo zivuzwa tukabaganira ku kahise ko ababyeyi babo twakuze uko twabayeho impamvu tukiri hamwe bamwe tukababwira ati uyu munsi ushobora kuba uri kuravuga icyongereza icyongereza cyo ngaha nyine urabona hari ikibazo cy'uko abana bakurira ngaha bumva ko mesure ya intelligence ari ururimi akumva ko kubavuga icyongereza ari umuhinga cyane akomeye tukababwira ati mesure ya intelligence ntabwo ari ururimi rugufasha gukominika hanyuma icyo cyongereza uri kuravuga ubu twebwe twavuga ikiri munsi yacu ariko nicyo cyatumye twakoresha kugira ngo ubure aho ugeze ubu ngubu rero ntize wigere ukengera umuntu kubera ko ushobora kuri kuravuga ururimi rutarimo accent ahubwo uzajya uraba umuntu arimo aravuga ururimi rurimo accent umwubahe resilience yiwe kubera ko yaje afite izindi ndimi avuga so ibyo byose ni ibintu bituma tuburinginga awareness mu rwaruka kugira ngo batahure challenge ababyeyi babo bagize banagire compassion kuri bo babatahure hareke kubamo big gap hagati y'izi generation n'aya mageneration yacu birumvikana kugira uburyo bwose bushoboka kugira ngo n'uyu mwanya muke dufise nabo nyine dushobore kubana nabo none nko muri komite ijejwe gufata ingingo y'umuryango hariho nk'ugwaruka mushobora kuba mwarashizemo impamvu ndabibajije twaganiriye n'umuyobozi muyobozi w'ishyirahamwe ryo bita International Burundian Women Organization
Sister Victoria Irambona nawe ariko aratubwira sero experience y'iwabo yuko babonye kugwaruka yuko kugwaruka byoba byiza yuko baba involved bashobora kwiyegerezwa mu nteguro y'ibikorwa biriko birategurwa kandi n'inyungu z'umuryango nabo nyene hakaba harimo inyungu zibaza ko direct abantu bakuru ntitwitekerezeho gusa twebwe twenyene ariko n'ugwaruka tubashiremo niyo mpamvu ko ndabaza ati mwebwe nk'umuryango hiyo muba mufite nk'abantu muri kumuriyegereza kuzogira abayobozi bejo cyangwa se igihe ho bategurwa nk'izo event ibyo birori nabo bashobora kuba involved kugira ngo baterere imbere y'uko icyo kirori kiba. Icyo ni ngombwa turafise bamwe mu rwaruka baba bari mu nteguro z'ibikorwa tuba dukora. Muri leadership usanga bitoroshe kubaronka suko imyanya yabo bidahari ahubwo nibo ubwabo usanga bataronka imyanya. Urazi nk'ikintu cyo kwitanga cyo ushaka kumubwira akakubwira ati I have no time. Ku rundi ruhande nk'abantu baba bari muri school age bagwana n'ubuzima n'iki turabitahura ariko tukagerageza kubaronderera imyanya ijanye na availability yabo mu bikorwa bakora nk'umuntu warajejwe ikigega cacu ca community gwarugwaruka yari mu youth n'ubwo yashinze ubwo bwiwe urumva nk'iyo n'intuze ni strategy dufite yo gukoresha kugira ngo tuwe dufite ugwaka muri twebwe kandi arabikora neza cyane gose n'umuntu abyumva. Nibaza ko twafata akaye ko kumushimira kuko nawe nyene gushobora gufata inshingano nk'iyo arugwaruka nabyo ni byiza ko tuba tuzi ko baba bafite ibikorwa bitari bike. Nibaza yuko uwo bivuga ntiyo bimara ariko turabashimira ku mwanya wanyu ko twumvise yuko intara ya Texas muyoboye neza hariho n'umwe mu miryango hiyo twavuganye yaradushimiye intererano simenye icyo mwamufashije ariko ntitugombye kubivugira ngaha ariko feedback nziza twumvise yuko mwitangira umuryango ko mushobora ikintu mva kigushimishije ku buyoboye abandi ni igiki kigutuma ukomeza kandi kwitanga k'urwo rwego. Ni ikinshimisha hanini iyo biri muri ntuze navuga mu ndangagaciro cyangwa se mu byo nemera unity nemera ubumwe. Iyo mbona abantu turi hamwe dukorera hamwe icyo kintu kiranshimisha usibye no kinshimisha kandi kimana assurance ujya kubaho udafite ibyizigiro kuba udafite assurance ni ibintu nabyo bitera ingorane mu buzima bw'umuntu kandi umuntu n'abandi. Rero iyo ubonye abantu muri hamwe mukaba mufite izo nguvu za leadership maintaining a cohesion abantu bakaguma bari hamwe ni force yindi muba mwifitemo. Rero nta kintu nezeza gusumba kumva ko ufite force ufite force muri mwebwe mwifitemo ingufu muri mwebwe zo gukora. Iyo hari ikintu kije ugasanga abantu twapanitse twapararanganye si iki kintu turakiva imbere ariko wagira ukabona ba bantu ya community mwishize hamwe kakabazo mu minsi ibiri muragakubise abantu bari bapanitse baza turikira ibintu turabiva imbere biragenda gute ibyago bidushikiye mukabona mugakubisa umwereka icyo gihe cubona the power yo kuba abantu muri hamwe. Impano y'ubuyobozi ntigira umupaka niyo mpamvu twagomba kurangiriza ku butumwa mwokumva buri ku mutima wanyu umuryango wari wose ku muryango w'abarundi
ku barundi bose tuba ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika cyane no mu bandi baba mu bindi bihugu iyo abarundi bashoboye kugera twariko turavuga ku kubaka umuryango message mubona mutanga kuri buri muryango cyangwa kuri buri muntu uwo ari we wese aba mwa bino bihugu byo hanze yo biyihe ushimikiye kuri experience mumaze kugira muri iki gikorwa cyo kuyobora abandi. Abantu benshi turakunda kurwanira kuba abategetsi bo kuyobora ibintu biri structured by'ibi organisation bikomeye biri big, ariko ni byiza iyo icyo kintu ukiyoboye cyubatse gihereye ku ndangagaciro z'umuryango. Niyo mpamvu umuryango ariyo twakwita community, iyo washoboye kuyubaka neza, izo community zikibaka neza, zikasigurirwa neza, uretse no gusigurirwa z'ubwazo zikibonamo ingufu zifitemo kuba ziri community, biroroha no kuzibumbira hamwe zigakorana, hanyuma zigakora cya kintu gifite ingufu zikomeye. Rero icyo nogira abarundi, si n'abarundi gusa, ko no mu bintu dukunda gukora iyo dufite ama event turatumira ayandi ma community y'abandi banyamahanga, abanyakenya, abakongole n'iki, bakabona how community work, no bahimiriza ko twoshira imbere kubaka nuclear family, kubaka umuryango duhereye muri community. Hanyuma icyo gihe icyo kintu cyubatse, ababubatse bo ubwabo bakibonamo ingufu bifitemo, bakibonamo ubushobozi bifitemo, icyo gihe n'ikindi gishobora kuza gikeneye ingufu zabo, kuko baba bamaze kwiyubakamo icyizere, baragikora nta nkeka. Murakoze, mugize neza ubutumwa kandi buratomoye. Reka twongere kubashimira ku mwanya wanyu, hanyuma mukomerezaho kandi mushobore no kuraba ukuntu mushobora gufasha n'abandi. Kumbure turangirize kwa kino kibazo no kuri message mushobora, kuko mwebwe muri ngaho muri Texas, ubundi muyobozi akora nk'ibyo mukora ngaha muri New Mexico, muri South Dakota, New York, hirya no hino, message particulier ku bayobozi babakorera bushake nko kwawe, iyo biye kuri bo? Ndazi ingufu bibatwara, ndazi ko ari igikorwa kitoroshe, kandi simbabwira ngo sindaba lecturinga, mbabwira ngo gira kwako niba bamaze kumara ikiringo fulani bayoboye, baramaze kubona challenge zirimo muri iki kintu, muri ibi bikorwa dufise, ariko kandi baramaze no kubona benefit yabyo, kuko iyo batamaze kubona benefit yabyo ntabwo wabandanya ukora ikintu ubona kitarimo inyungu. Benefits yabyo ni kwa kubona abantu bari hamwe, ukabona abantu barimo barishakamo ibisubizo. Rero no bahimiriza mbagira ati mukomereze ngaho. Hanyuma ikindi kintu dushobora kuba twoganira no kuraba uburyo duhanahana ubuhinga, ubumenyi bw'uburyo uko ibintu bikorwa. Umurongozi wa hariya ashobora kuba akora ibintu akabitunganya, ashobora kuba afite challenge ndiko ndahura nazo hano muri Texas, ugasanga hari undi muyobozi, dufate nk'uri muri Florida karorero cyangwa se muri New Mexico, yarahuye nazo, ugasanga aransumbya experience y'uburyo yazinyuzemo, akaba yo mpimpanura akambwira ati rero challenge iri kurahura nazo nk'umu leader,
ushaka kuzivamo mu buryo rero kuba twoja turaganira ku bibazo duhura nabyo mu buyobozi naco n'ikindi kintu nohanura abantu b'abayobozi kugira ngo turabe uburyo twaja turatinyukana tuganira duhanahana experience wa mugani hari network muba mufitaniye hagati y'abayobozi bo mu yandi maprovinsi muhanahaniraho canke wa mugani mushobora gusangizanya ubumenyi canke uko ibintu bikorwa? Oya, ico nico kintu tutarashikaho kuri uyu munsi. Nta network ihari ariko ntibivuze ko nk'umuntu Fran badashobora kugira contact zanje akampamagara kandi ati Bwana Innocent ndumva ko ari ukuntu uyoboye ndiko ndahura na challenges n'izi tubona wompanura iki. Nanje biranshikira hari igihe menya umuyobozi kanaka muri state fulani naba mfite challenges nkamuhamagara nkamubaza ati ibintu ndafite challenges zimeze ukuntu kubona ibintu byogenda gute, ariko ni ibintu usanga biri mu buryo buri informel bitari standardized ku buryo dufite nk'iyo ntuze platform dushobora gukorera ko as leaders mu guhanahana ubumenyi byafashe cyane kandi byakorosha ibikorwa abantu tuba dukora. Nibaza yuko dushimikiye kuri experience tumaze kubona mu amashirahamwe yo gufasha no gutabarana ko twariko turatanga muri BCUSA twabonye ko amashirahamwe hari amashirahamwe byoba byiza yuko yokorana kubera webwe ishirahamwe riri mu ma province atandukanye. Niyo mpamvu twabonye ko abayobozi b'amakominote mufise uruhare simusiga mu bikorwa byo gufasha no gutabarana cyane cyane mu bihe canke mu bindi bintu byose bigenga umuryango w'abarundi. Rero nibaza yuko eka tuzokumvira icyo abandi bazobivuga ko urunani rw'abakuru ba communities mu ma province atandukanye byagira umumaro mwiza cyane kandi byanatuma mushobora kwagura. Nanone muri leta zunze ubumwe za Amerika namwe mushobora kugira federation y'ukuntu mushobora kugira ukuntu muza murahanahana ibyiyumviro, hagira n'umuyobozi mugenzi watembera nko muri Dallas kaza ko gusuhuza. Why not? Wemeze agize neza umuvandimwe Innocent Ndayishimiye yatuganira ukamara ko gukoresha ingabire yo gukora neza. None ngahe iwanyu ni bande bakora ibikorwa nk'ibi? Turifuza kubarondera no gusangira ijambo nawe, kandi namwe nimwari ico mwifuza gushikiriza mugishire muri commentaire cyangwa muze muduhamagare inbox, kandi aho bishoboka mukore subscribe. Murakoze na gahwane.